ulobo mvuju au kanzali na belu nezenkaya hizo ngezifao wasangwa ndo madaye eni mrasaro mdo mzimo kaburini ngoda hafi biidhnillah katsi hule baneka mwabenzi halafunyi mashababi mdazaje nga mda zao yansia angamiziwa basi kabana wandu mawatwania wa ushidabe na mjuhe sabwe majeshi emakosha nkudi yawe hana yaona jana washila hawe washila he majesha mama washila he nelelale ila nelelale ya tumba mpaka washile wanharamanu kwa ono haya kwa fanisiwa na wandu wananzo sikuila sedi Muhammad shehi ya mdeani yambanyika mfanisiwa nansi bahata ujingaranzi ranzanchila hata leo kamjacho na haya bwa Komori mwafanisiwa na wandu washila he majesha mbote mbolo bara ala miwazo nyangadef anisokoma jambo otep tosana amani ya makoko na mabale tosana ushinzi wa wanatsi mawatania hani wanu mjihunda wa harma ezensanatsa zahe dunia hususan wanatsi mawatania mwanama wa falsafa nzima amjohambia hotep bon independance modem fanya ze batani zanu vote budget lichona tamba faida harma katika yao wanansi watungozi lingonshi maisha madziro na taabu na umavuto maya utsinziha ze tamaya bon lende maslaha ni akili ni maarifa no uwezo wa hanu warudia donc abo zilingana nema dhamana mlo nao zilingana nani dependance ya mafitsi fete ya mafitsi ya nkudi ya uchanfu irisao itofana na wangu mawatani ndio amando mwalazimu mweleo bamsikitiho holiho ngamono wanansi wa halilia lebotsi naomba uhashiri ngo madhamana za ankili za hao ngezivembea ngezirambua ya ukana ngarebe hao haruma mwisso mwi wa hensi hatu nombulia elebotsi hilo riwasilishiwa haruma mwisso mwi sha zilingana nani zilingana no mtendeani zobani hanyu hakika haini mrubahari lole botsi linu zilingana nani siwasaya wanansi linubotsi la mafiti kabatsi utuzichua hotep mwanama Laurent Desire mwanama watwania mwanama wambana zazako elirawana ragalere wazima ikaya karna oranse bwana ujonsami bakweli kartiwa mwajanawe na ikaulazimu rikeba mwajanawe shomba bahanu rilio ezeroho ngizo ba mwajanani mwanama Desire hotep au kana wonde watwani mzima chakume yaribakia shababi yaribakia homasiwani waeche manama Desire hotep mara ya vili tena mara ya rao nku ele batani linla hindri maha 48 bomanansi omuswatu hindri muswatu garendao harma fazi ritilwa materoristi wajola Mozambiki na iho wajwarangamize nonchu ziombea yende suite logique Comores yabo tiale yabo ngamibisha wajira atanta no kartu ziombea sha yende suite logique kana sanga bogashi na wakanga bogashi vochoka terroristi kanga bogashi vochoka nkodo vochoka rebellion vochoka jao wangwa jonda wale iho mzungu mnarama Babiloni ngonda warume iho Mozambika ukawonde shefu hao mzungu mfaransa enda warume iho waje wa redestabilize ya profite ya doha bale gashimaore balenza heba tusisirikea anzaliwo dana beluba na maudu no shawangwa fa wa wasaru mdu mzima kaburini ngondwa hafe ngeba nwewe shababinga we mdu hindri ulobo mvuju au kanzali na belunu nezenkaya hizo ngezifao wasangwa ndo madaye eni mrasaro mdo mzima kaburini ngoda hafe
biidhnillah katsi hule bana kamwa benzi halafunyi mashababi mda zaje nga mda zao yansiangamiziwa basi kabana wangu mawatwania wa ushilambe na mjuhe sabe majeshi emakosha nkudi yawe hana yaona jana washila hawe washila he majeshi mama washila he nelelale ila nelelale ya tumba mpaka washile wanharamanu kwa ono haya kwa fanisiwa na wandu wanamzo sikuila Sedi Muhammad shehi ya mdeani yambanyika mfanisiwa nansi bahata ujingaranzi ranzanchila hata leo kamjacho na haya bwa Komori mwafanisiwa na wandu washila he majeshi ya Komori washila hanywe bomlo ya marenga miadi ya ukananga mundumu wa baharilie wezi ma corruption na madiktatori na mamaluni na mahakimu andabo mwabirilie muhabaharilie mwangamizo wanansi kamono haya washila hanywe omwisso hanyu wallahi billahi nga mjodo vuba heni mndu ngujodo vuba ngojoshanya fulani kadha daha vubo hao hawe mndu mshahe haulawa hawe mwanahe harengwa mateka haukanyende daraja mwanzo mndu aswilishi iyo nde daraja mwanzo mndu aswilishi ebanu mhalilia maadui dhunuba hamada wanu ujerunde jeru aswilida maadui hamada ya nikanamba imani nikanamba mbabeshelea la utweshela wandu ananyasi wandu azaza hatu wandu wanansi bansindo tamaya nyikamono haya nyikamono walu mawashekeza washilahanywe na mwangalie Ibrahim Traore na mwangalie Asimi Gweta na mwangalie Mahmoud Dumbia na mshenkeze John Rawlings na mshenkeze Thomas Sankara na mshenkeze Amilcar Cabral na mshenkeze Muammar Gaddafi na mshenkeze majeshi yao Shaban nyinyi wa ujeshi wa hanunga mchongo fanisiwa na Bokassa na Mobutu na Azali washila hanywe kamhido mwisso hanyu kamhido mwisso hoana hanyu kohido mwisso hoanrasha hanyu nonrauma hanyu kohido mwisso hoazaza hanyu neze famiza hanyu au ka assistance langu wajodo ulawa ujonda uwe mndu wahurambu enda sahe mndu mshawa we manaho ya Mungu haumzazaho ya Mungu hawiyandu zaho ya hutemndo na hizo tsindizo riombe hao shayo nde switi ya hezi jirio iyo nde switi eswiti hindi nga wajo uja watoto wapeu madelenkangu wajo lafanye vandalism wamenye nyumba za wandu wabiso haula wabisa hata mwadotila na majembe Komori bahirendehe daka iyo nde switi zo ndizo Anzali na Fatihu na Belu na watsahao wangu wajopasha wenzao Bahamasi wenzao Marekani wenzao Hundaesh warirensi hurudo jila jawa nazifi kamhido mwisso hanyu washila hanywe kamhide mchona hatamba imani mchona hatamba roho mwafema shishio mwafeze zemio washila hanywe kamchuone daraja manansi angamia au yafawe maisha maziro manasi kamchusikinia wanyanyani wadunga we bahari wafao mo baharini wanashohani wafao mo baharini longa mwamba bahari mndu kadha mwana mshahatu kadha mjini kadha kachuonewa badizila pia ndabukana msasanya wangu mhalilia maadui msasanya wanansi wanja uhara heni mraji mungu tao haukamhalilia maadui dhunuba adui wahiri taifa la Komori washila he majesha Komori Mwenyezi Mungu na mwereni wadambelembe ekoandu nanyi Mwenyezi Mungu na mwereni wadambelembe mchoni hanyonsi pia mwenehe au kakamtsina faida washile ebanyi wanadamu hindri yanuma bibi kanyinamba haya leo hari ze robine za Moroni nga anwaju kaudoli visiwe majeka ndarenge majila pompi au ndo miswahani maha 48 ya independence wacho pare wacho maji wacho mwenje wacho mchoma wacho shiha wacho halafu wangu jadwa lishangaza benga lijo hufunga mimi chifangoza mtutu ngale makoshi washila he makoshi ya raba ya lala kahidezi bara unjazi bara he makoshi yala shauhansi au kana
ukansi abo bango johenda ndo rakete shofera gojoenda ndo rakete mzaze moshindoni gojoenda ndo rakete ola gojoenda ndo rakete ashitaki umdhulumu uhibia urendeche kamhido mwisso hanyu wallahi mwisso hanyu ngamjoulo hawo wallahi ngamjouvuba hawana shahanyu wavuba hawana shahanyu wavuba hawazaza hanyu wavuba hauze fameza hanyu zitwamro wallahi billahi wa rasulu a ce sens là izo ndezijokiri hani urambulo najipange bakairi bahi vanu ndujwa udemisione hazia hanyu ikanga zijiro na mdemisione mwalime buma pamadzi banyima maadui nitsi hingu nyima bure nyima wazifu na mademisione mwalime mwende mahema humlime baheni hali ze famiza tuke zinaufahanzaya sheikanga mwanzo ikenga mwanzo mganye maisha ya hanyu juma ucho dhulumu mwanasi juma ucho halili ya makrimineli na maadui wa hele taifa la Komori omwisho hanyu tsimwema omwisho hanyu ajali mbitsi ya hafla mbitsi biiznillahi alkarim Mwenyezi Mungu mweremu wadambelembe mwene hezi ungonyonsi pia mchunihe hakamduka chone faida hanyu maadui mamercenari mabobdenari wadu wangasina majeshi ngasina mabobdenari wadu Komori mabobdenari wadu shakarsina majeshi watwania wa hele taifa la Komori kakachone faida hanyu hindri na mdubia na haramu wao mwa arete mfanye kudeta mfanye revolution mshenke washila hanyu washile Mwenyezi Mungu mwereni pande shabaya bakamsina faida duniani vanu dofamba huma bandilemewa imbato marakani yondani na mparo wanansi na maparoni kana heni msifunge mihono ebana inu tsimbana ya ule jeziza ukana ekakare jaiwana rabadilisha bana bahainu kosoni hokana ushinda rabadilisha bundi na bunduku juna wa otso jawale na gawa otso jawale sike karijata mangabinda yapo yenye haya janatsi ono wandu wa ikoni wandu waenshi yo ikoni kawotsi wa ikoni wanu mikoni dezitabi wende walahiki harimnudo William Soto raisi wa Nairobi hindi si wa ikoni dasine raisi wa Nairobi hindi simji wa tarehe simji mumu kama nza jariwa na jariwa chagono ignuza honore ni harende okomji wa honore do wanilia do achonga upara wa ikoni wa de ma ancestro hatondo baba hatondo honore mji wa honore mji wa ndo unda wa waha wa somesa zemarehemu fundi Muhammad Sharif zemarehemu fundi Tahir zemarehemu fundi Mzehemu wando mshi huo na wasaya na wadiwaza shanyenye baina dovi na nyafu inimfanya koninde majama waangamiza ikoni kabatsi pare ikoni kabatsi maji watola plus de 100,000 euros yende atilwa maji ikone mapesa rengwa ya hiba yaangamiziwa ya mapesa ya wana wa ikoni kabatsi mwenje ngamwanao omwisho kanyinyi wanadamu wajinga wajulungo majahili wenda mnyo wachona hata shawiri bo SD zukiwangu SD kama hustehi ransi ya shisawahili shinji shilaika ndongo arengwa jomba wala udwa tafsiri za shisawahili hendabu weliko libala urenge madrasa urengwa jomba wanwa zazwa udwa somese shisawahili utsende onde wa tafsiri ziza au ka ewanzo mru dia hufundisa heli ya ulo wenfi dia hunike shambondo alowe shaula balenfi ya jahunika oleka hanza evano intellectualism ya hobo SD jama SD na mbuwe mrengwa toto wana wa ikoni leo wahunda batu rongwa ushingereza urongwa o shisawahili rengwa toto wao ushenkeze marehemu abahamada mungu mrehemu zuki watu rahithani wanyanyasi wakaubua sheikao shahemi sihiri ngwachongesa ze generation za mabani hatu ngari sina mbanivo ya sharabu ngarjojwa urongo pasani la sina maraburi mwelewe hauri mrongozi
wala de mazuki watu marehemu wa Bahamada ze manashewahe hiari ze marehemu Brusuli ze Raifani ze tous ces gens-là les grands frères. Les grands frères Wabouaïka, Wabouamisihiri, Warengu, Watoto, Mabani Hatu, on avait à peu près 12 ans, 10 ans, 9 ans aussi. Ritilo Amsirini, Sonsi Pia Rendere Some Akala, Shariba. Sonsi Pia Siujua, Jumjumatun, Paziladaha, Haizopia, Emanara Soma, Leorjo Shindari, Onemara, Burimelewe, Haurim Rongoze, Dabokar Kana Wazuki Watuari, Inisie, na Jungo Kokes Japorojini, Harmamijini Rajina. Esdini ranchu wakili njia hono staraba mpempepe wa huto na tamba faida. So madrasa urengu watoto wanashewa wao, wanahaho, ubuweliko liya wasomeseshi sawahili wa ujua ushirongoa, ubuweliko liya wasomeseshi Ngereza wa ujua ushirongoa. Maudwe kabaja msawahili, kuti yabo ngabajo kama nashewa wenda rongowe. Ya tafsirize mijomba yu wajinga mijinga mpampampa yu. Hawe kabaja Mngereza. Maudwe kabaja turisti yabo Bwezdini emanashewaho uliokaenda kensi wo mhanda ya juu ya domea ngujo juu handa one turisti ya mwambe ukana, do you want some gift? I can help you if you wala ya mdongoze kana mimi mjushidani hugite mimi nga mjushina ndendeje ya hundi izo mimi tizifanya. Parce que katika ujua urongo waze lugha hizo mimi wenda bishoni wale maturisti waja tende bonjour vous voulez un guide? Oh, je vais vous montrer, vous voulez monter dans la montagne? Haya rende hunde mna emna biewo, ça te fait du bien. Shawewe wa ujua o ngwanzeke ngojo urongo waweche kututa mrajina ya jua urongo. Ngojondendo arenge mze wahatru bala na mjomba hatu Sedi Muhammadi na fundishiza na wala wahensi bala uliwafufulia. Shakuna urengo anashewa walo mihandani iho wenda wabali amba kanabato na mje msome. Na msome. Moi j'ai eu honte. Wallahi billahi mruola William Shotone nde mitsamihuli. Kariako jao nekwandwa Kariako hula pia ujwa urongo Shisawahili ujwa urongo Shingereza. Hindri waniki waze valorizo. Shabata miari haya haja William si hindri. Ewangu jaritinie pare, ewangu jaritinie maji, ewangu jaritinie mwenje, ewangu jaribule mahakama ya gazowe ulawa ya hafa na nyanyasi wa ulawa hafa. Chonangwa vya zahebura. Kamrancho umezi unu bangari juwao ya ukana watola budget ya 3000 euro ya rozewa wana waikoni ranzile 5 juillet unda le 6 juillet hawakalme yende walewe wana ikoni ranga sina nchunda ruvana mashababu waikoni ngo harma feti ilo budget la tola de salama na mazi tunde mzijuwe mwone. Aujourd'hui ça fait 3e jour msaho shababu waikoni ngamjua unangwa mrijungwa chungogo amfule na uweshe ambiance. Ilo budget la tola la nikiwa Felixi na mhadi mbeshezi na waone maadui wao na mhadi levie wajua mnike. Chakabati wanadamu walu namba watani ya waza kweli hanyude utuhalilia boti. Ile fijola hanyu pia mpira we onele champion na mnambie ye champion moto mwikoni ara mpira wa mhunda faida wa mbaba hindri ya undoha wasimabu mpira na mnambie ekasi hamada jamba erika wangato tumabani hatu za shimshakira ze sijindo vinandwe viopia na mnambie mndu ya shinda ya ganye vya ya kafiera sababu mpira. Mimi nga mifieri sababu miziki mwanona daba mwanona mjufumu wallahi billahi nga mifieri. Sijafara sabanu mwenzangu tsendetreme gitari ha tsitsabu harma ze cafe concert harma soirée privée harma festival harma ze bari harma concert en live plein public harma tu namna kaya oranza bana abasana ikansina mapesa nshijwa bale gitar langu banu ni seho pareni ndena mo pareni kansindeme harma dakika 20 nshidendro na 50 euro yabo nenzangu hatu namnambie mndumra mpira uhundoze faida hizo
kamtawe dira kamtsujo mtsolede amagala gale shani tu habari liasive lichona hata mba faida unambie c'est qui l'athlète le joueur de foot ya hunda vie ya lo fier mami fier bon lo musicien wallahi muziki yangu yo unifai manga yo unifai hunu yo ndi achonga na roha Comores tayo ndabona ka artist ingetska footballer njajo paro roha Comores njajo paro jo pashi esa tsonga na hunda bahati na hunda relation hata ana shinda na buje hata na washulibano na chulunga bahari shanatini wa visa na nja Faransa na chuhuza shamba watsutsangwa mapesa ya dahu hawia mji ndabokana tsikana mba ari tsikana amina mba mungu ni jwa ufanya lari ndabokana ngamina ulime mwangu. C'est ça ce qu'on veut voir de Waikoni. Mjuhe mafilie mdongo tutopia mapokeze hari mabatani hari mpira wa hindri unabie joueur uganyo viahe yao asibabu nde batani hanyu unabie mitsimwambia ne promotion hangu bani hangu rahuwa wazima wansimshakira uo wahidi mathalani uo bashiru wa Kongo uo wandu wa upia unabie mabani hangu mimi titawa sababu mwanzo ni artiste musicien wallahi nchu regrette pia hali mrasa hende ala retraite kabati mra paroshinda ya chohunda 500 euros za hewa echera ndoshika ndisora mpira ataje hunde leo kabati mra paronda 500 euros shamgo jona pia waju hawa mpira safitira mtawa idira bangu babozenzamana na mwangaloa na Waikoni mbue wasome Arabu wasome Shingereza hamadu wakati wa hale wadoka ya zekuru madrasa hauho parendaru wana Waikoni ndasome Kiswahili bezdini utianzu kana wewe nde waweche ujojo orongwa Kiswahili komo ikoni hau Shingereza fundiswa toto wanashe waho wafundise bezdini wafundise balikoli wafundise amhambio ba mimi hustehi leo nshuhudea sheleo ndo shoja hu tafsiri nai shanga mwambio parce que moi je parle we mndu dhamana we mengo mwe mashababi madhamana Waikoni donc amhambio bezdi hata sinema udo bahari mabatani au bezdi ngo mjatungo poa usheo umjatungo risao ekakutushinda wenda wa dairatini wamba maja uratini wa mwenje auratini wa pare chopango wanashewa wakane akili utsirenge ndo wa bahari la boti la mafiti au hari mpira endo mndu hundo viahe ha mpira badilo bata mchonda mvunzi hemindu mndende hazire we mwende mbio za bure mafili dobe mndu wa handu za ha mpira do mimi njawa handu zangu ha muziki hanja jaliwa njawa handu zangu zamina ndongo njoo jire maifuba ekanga bo hazo handu zangu mi utsanga reka mvu reka mali reka ankili njawa chujira mandabo chujikaza ndabo njawa shami utsanga mindekina wahatu mindekina ngendo bemruka yendekina hawo mpira dobe mrika yendekina hawo mpira kabati batani maele na mangalo mjenu risao bobishoni ye majaya ya tsambalia yabo wela ndo chongonda wala tsema jaya humbani abo babu ha commission ikansi abunganzo dola zefule za kindwadi ngoni za heshindo shamaluzini wawasa wakansi abo ni mndu asanguto bazaro hao heshindo shamaluzini chakaba tsokana narangalie ripange il faut qu'on prépare une génération il faut qu'on prépare des élites il faut qu'on prépare une conscience il faut conscientiser cette jeunesse. Shamkansar mabatani zo miuzamba ukana kabati daho Ikoni lichona shamba mazama yalo Ikoni yo walo na mapesa mashasho ndo walo na 10 million mapesa shikomori zabali mchorenge mapesa yao mahunsanya waka wanadamu wa aminifu marenge mazamba yao marengo watoto wa mama watoto bure huo waroho mezi wenda walima hani mradonda mshahara wa 200 euros tous les mois amjwa kana yabaka mrenge hektari 10 mzilini yabonga mlisao bavula kamili ngamlisao mji wa kamili
kamtsina akilio yakila hanu fuleza kindwa dingoni ulaba batani kabatsi atamba development sabwe meri hari meri watsichida hobi meri ngena faida hindi meri wabatani bomze washila hanywe kamhidwa mwiso hanyu bomsona hata uwezo mchona hata ankli mchona hata uvima ushinda mrambu wa hanu manzo maswili shamkansi harma uhalilia batani ikoni hufuma watwania kabati hata mngu mzima usubuti hamba ukana ye na mritsashia shauri hadisi ya mwanyanyasi ya ulawa ya hafa woi ya hadisi ya mwanyanyasi warendo azirewe wanu warengwa bahi wavuriziwa shaba ngajonda afanya selfie na bebu ngondo afanya washila hoa na haramu amezi wanu kamuhide bo ameza madzi ngamjo umeya hata mliswa madzi ngamjo ula madzi na nika mziji homeza hanyu eheni majirungua akamuka je faida hanyu hindri umjo hatu usihi ubungu hangu ubungu hao na uwabala wakauhamba ikoni nunsi wakotsi wangu waona nani owandu wakaufanisa ni zajiri wakauone zajiri wakawamba zinsi nongoza parojiri bahana shale umja eshahanyu fitna kalizi mbuwe milisi ya udenda morenga wanu mateka o faveri ya o profia hele javi bila hanyu ilo nele gozibi weleo mkansi harma umezi mhalilia diktatur yani kamsuju haka kan mperde hata ila dignite ya hanyu mperde ila dignite ya hanyu wallahi billah hari William Soto ngujo hunu Soto hauroto mihindri si hindri da sinai si hindri da sinile bwizili uonguru bello hindri William Roto guru bello hindri ho hatu uongu jari washie likwali gujari washie lapitali gujari tinepare ngurutino mwenje ngurutino maji ngufanya handraji he wafili he batani kamuhidongi sohanu kamuhidebo msoula muhamanja akili mabaki ashawanganyini yo banunganyina akili shanganyina rohombi inu wanadamu walona rohombi ebane majia ikoni ya jojaji harma katika yao wana wa ikoni wa jojuhando ndo adaiye maji ritini wa maji ikoni wao heni mruhahulubeni la maji habwa societe ya uza maji kuchona umaluni hamadu ils veulent, comment on dit, ils veulent faire la vie sur la mort des autres. Les malheurs des uns fait le bonheur des autres. Chona ravema hoshima dagila washila hame ashide kamhide bo mazulu mchona hata mba akili mchona hata mba uwezo shishahanu batani basi batani ala hakikala mojukana mla waju haya leo ngarondora wa msihiri magweni washide ndo mswahao leo ndo mswahao eone msihiri lo ihopia mcho ushindo iswali maikausa mafanya nyumba za udofirana gamodomo wa msihiri wasaya wuma vankili wototsaha yembeho haujinga na hapo kuna parohenda hombevoniho haujinga akeka mwanzo ufanye usilamu wa excessivité wa officiani comment on dit wa usilamu wa exagération ça marche pas. La modestie d'ailleurs, la modestie c'est la base de l'islam. La modestie, restez humble. Mais ekabanze kenalita kwa bahunuri wa hamsirula ya wahashahidobi ya waha mnukadha sindera wa hamsiri ebana ilo balandwa choiwa wallahi sama jorenge mapesa yao mndenge mapesa yao mambo kana ngarili vao mafundi ngasina 1 million mapesa shikomori mapesa ya nungelazimu banuna maha ripange mazababi 20 haumengo miraru wa jaurongo wa Shingereza wa jaurongo wa Shisawahili wa jaurongo wa Shiarabu harmama mapesa unarengwa ridoli ba mafundi
haini usikwa ni nswabila ni nswararu wado ujabanu rorengo watoto wanu wodao soma wanahatu wado soma kwa tuliba hindri njokana au bout de 1 an préparer 40 jeunes qui savent parler anglais ou swahili. Il n'y a pas de miracle. Ou arabe ou chinois. Yanga una faida rahana humsihiri. Hako wanaweka wasomo ya ankili ngwajua undazinji. Sheka mnenge mapesa yao mwende hamsihiri wankwa tina hazi utoswali. Badi wale swala ila wocho liwahu la bahisha hunu ifo ujisimbushie wewe uganisha hunu Mwenyezi Mungu kadofanya miracle hunu ifo ujisimbushie. Lenge mapesa yao mlive mafundi mhule fourniture scolaire wana ondo asome na mlenge mapesa yao ambekana bonga rengao ze 10,000 euros zinu ziwa home sihiri ngarenga mapesa anu rendera repare le camion poubelle ile majaya dorengo wallahi yongeona ajirano msihiri yongeona ajir akanga na camion poubelle yabo limenyeha na mrenge mapesa mwende malekeze le camion poubelle mrenge mapesa ya doli bandora masema ja yongeona ajirano msihiri mwawaha usona hata faida kawongo wao mwende wardi wabare jiwado ja ufira na shakwa na uswali hapo na mrenge mapesa yao je sais pas mfikiri na mangalie savez avoir être intellectuel kutsina besoin ya ukana bac plus tijindi na hizo un intellectuel inde biswa namna ubim na m'imagine ele dima e problème ya dima ilio e problème ya majili. Est-ce que waparo Muhammad? Est-ce que waparo Muhammad? Hafikiri ya ukanae na mangalie ile rambonda msiri. Arma msiri wanungu endao admetonga si wando 20 rinja msirini riswali wakati wa ibindisha swala. Yabo haini mrajo msirini hula haini ibindisha swala yabo haini mrungurumio ritili ya maji ya utawaza. Ekanu wawe 20 hizo ritili 20 za maji. Haini ibindi. Yabo kaufanya ritili 20 harma zibindi zitsana. Yo 100 litri ya maji. Tawaza maji yala ngabirao harma mna kanali ya tawasi za wamunzi. Kabati mwanadamu ya paroshida ya hunda na hikma yamboka na ye na mimagine misihiri lo hunu pia haini lera ya swala wanungo ndo atawazi kabati mwanadamu aparamba ye na rifanya taratibu ya majiano ndo atawaza ya chongo usi hayo nda za wonsi rifanya taratibu ria shove wake namna ya recuperation e majiano ya duenda ya urumishi haru madima risaidie walimaji wa tabia wa maji ya ulima. Comme ça économise ola mlimaji. Olio kaenda renge maji ya la pompi ya rose maji ya rose zilimozaha. Maji ya la pompi ngujo sahilisha ola ulone bezo ya umuno hau ya upia haurende jengo dalim. Wala ngujo récupérer maji ya utawaza. Vous imaginez ritili ngavi na hektolitri ngavi zitawao haina usiku harume maji ya utawaza. C'est ça, wando bahanu balazimu urumie ya ankli ya hahu. Uhundeze ajri. Wando usilamu walazimu usilamu wa ankli être en harmonie, ne pas être dans le gaspillage. Juzite ndetsu mungu moto mumbashile. Bala makopa siono la armeze réseaux sociaux nge makopa ya wili haya pasua ngarenda armeze ajiri za Mwenyezi Mungu haya makopa ya wili na bala humsiri ngabo menji ajai esa joka hondana na ajiri bomana ma renge makopa yao ya transforme mbahinrunyi rajina beka urenge hurenge la muhupu wafanya ndo adotawaza kuja fanya yati ajiri za kweli harma katika yo humsiri ngabo wandu kwa chukosa makopa ya utawaziza. Ajiri ndiyo ya maji ya utawaza na mhunde solution ya maji ya utawaza ria recupere bukwa nga chongo utawa ria recupere ndarumishihe
harmadima ya majina nji. Vous imaginez combien d'hectolitres de mètres cubes za maji zitawa comme ça. Haini le rasha swala wanachonda bala haya wasemi hono huyelo so ya duburu nsi ya dunga mna kanali ende zao kajajo kwamba ngatufanza hiyo hikma hiyo akli hiyo biswara shasi udharau si udharau ngo ani ikoni iwolo ngerisao ekanyika mchona haya sisi ngaronao haya wallahi billahi ngaronao haya heli risao mnachobona ebanda babo bafana una bahanu wochongo fana na ani hamanga si hama banu wakankodo balonkodo hakaka msina wanadamu waaminifu kamsina wanadamu mawatania nganyina wanadamu wa mezi nganyina wanadamu wa mezi ifo savoir mboikote wanadamu wao mwambeka na mdansize sinema za hanyu dingo hibarle maze batani maranzori mdo mji ngatsaho maendeleo ya za kweli shatsibatani ha bahari ngamjonda mde marenge budget mnike watoto wazine ngoma za shtamaduni hani mrahundera alshiwia bahendeza yabofanya ngongo zao. Mais la corruption c'est ça. La corruption c'est ça, c'est quand tout le temps que tu as besoin, il y a des intérêts, c'est là où tu sors du budget. C'est ça la corruption. Nganyina shindo ngeshta mapesa nganyina mazama yatawa mapesa zabari wandu organize wawana no ubure wawana no maskini wawana no ujinga wandu wakana akili simwelezana wakana mimi lede ya lahangu siswa katraka au collège au lycée de promotion ya hangu wakauriria harma lugha ya kijeni kande sharabu kande shingereza rikao sasanya rikao jula yo ataika koni kana watoto aikoni wabomza harma arabu yotawa wabomze yo hindri yo ndabo karkana marehemu zuki watu abahamada rikana raithani rikana wandu wao siwasati wadiwaza leo mazuki watu marehemu Bruce marehemu Famadi Jumbe welewa siwadiwaza wasaya ze fundisharani ze wakawenji fahardini wala fund fahardini pashikuwa kwa ikao welewa warenge ukawatoto 18h nge lazima ndu asomesiwa sharabu wallahi leo mengoni mwe fierté yangu dizo leo ndio shida ni himeni rongoze marabu hauni mwelewe almuradi sinaulisiwa bu mjodi dafi haize valorizo wala waradohamba wala wajinga rakanao wajomba hatu ema haiyo kwa jaka udoroha wenda dado wanana wandu balini kwa jaka udoroha ndado renga wandu mateka wabe hoskubinu waua kweleo wakauridungia sisi rakama hamishashi hunziani kwelewa wao wakafanya hazi benevol wandu wa Giscari wala ngarjo mrehemu mana watsoma delenkele dala hatu dabo wakamruja Giscari wakamruja mjomba hatu Salihi Marabu welewa wandu wakauridungia ili nende rasome ritilwa msirini za mvuu rende shioni za mvuu rende armazekuru lera ito ya utsabuha kuna ujua hundi haonzi ya ningo tembe yo jao wallahi karjichao c'est une fierté ulone maha ya Salihi Marabu na Giscari leo enswakaniyo enshila ulone maha haule ngufana nguhibo mwendo alebela shamba shawaro harenge mfulambe ya kamili hedeza hadubu pasheni la wandu harenge fulambuzi za kamila bala hendeza hadubu vahanu hendenda wana na wandu hawauwa hadaba sinderdo na mfu ani ngamonawe daraja wa vahanu ya si hatsini
mdu ambao kana hari ndani na mshinda batani na ina batani kama sina wanadamu walona imani, kama sina wanadamu walona watwani, kama sina wanadamu walona uwezo, walona mipango anza jusewana shangwa batani na mafitsi afaje odubia ziza daba William Furia pa hajahuni si hinda sina William Furia pa si hinda sina ewarda la hindi ngena ndongo hindi William Furia pa ngena ndongo hindi shazila pia zilanza lingutso hetaratibu kemgangi wahe amwambia ukana henu wakati ujo usihavo bishioni wokabiri johe kabiri mlelewa ushindu kansi yabo dakika nsanu ngojushida ukera isi avi shanza likana uparjo kansi wokabiri johe ngujoenda msirini anjo msira juma ula kaula msiri wa juma wa riba ula ulingana nae ulingana nuwa mlahiki ulingana nuwa ikoni mlo ya wore karne msira juma riba ula umsira juma tsaula ndo atimizi maha mengo miraru watsuparo timu ulahamba msihira riba awaluma baba mano tablo njahula wanyi sema la riba ya dana mila wanamji wanjahula wanyi sema la riba ya dana mila nga wanadamu akansi vala watsahao wadohunda mshahara hasibabu nde mapesa hamsihiri ula msihila riba wodu wanzali jodo henda shabu kabiri johe kabiri mlelewa kuna uparorara yabo kuna uparorara yabo na ojabo tsoro ila rwashende mdo ambari bano gasina waikoni sur quelle base harma base ya umezi harma base ya utankodo ya unafiki ya ukutuzi ya batani ya andini ya mji wa hatu haini mrulo na thamani, haini mrulo na akli, haini mrulo na uwezo, haini mrulo na dunia heli yendao zenungo zijiro yabo, zonungo za mafitsi hate shindo shaikoni, se andini shindo shile heli shilio ni heli wazaza hatu wa le vrai réseaux femmes dikoni si de réseaux femmes ya nyumeni ya hajabatani shando avre heli wafanye conception ya shindo shili wakautashi washi shamja mshiro sombio mbala uhazu ngamanzao mdo hula zefule za kinradi ni jom sihira juma je jabal tv je chambre froide je jaizo ze kama pesa ikoni makansi mafanya mbeza ziwa mwanzo mle mbala ndrabo ngamjo twazunguoni nasiri mrambuani safari ya leo ni mrambuani ngonga mwanzo ni rongoze zuki wangu niko mstehi niko Mwanza esdin usufukele bwezi tawale boti la ho abatani wawe kaanzo fanya ndongo za kweli fanya ndongo zijo ulingana nawe zilingane na mzee wa usufikele zilingane na mzehemu zilingane na nwandu zaho bwezi dini utawe batani aho andu wao esdini wemengoni mwana zijana waikoni wenza akili somesa ilmu yaho wisomeswa na shewaho itibaki Abdul Wahab mwana shewaho baba la Abdul Wahab ngwa wenji noti wasufikele shawa wenji bezdini ngaona zemaia za ushida wanga jesali oparendaro ja kamsangani hamabani haho waili wararu mateka mnipara mjodo tsanga mrenge yashini mrenge aimari manyanyasi aimari tashiki woyo fundi wa Shingereza mrenge Junaidi ngwawe yabo mrenge Hasani zuki watu Hasani mahunu funi haziri woyo jorongwa shisawahili mrenge Adrashi mrenge Tsijindo bina wangwa wenji mwarenge mbuweku oparendaru hauho madrasa hautijinda hubi mrenge mijindu hiyo yabo mijomba hiyo etsongo henda do mrenge mijomba hiyo mwatie yabo mvotibije wanashi watu ndio adosoma Shingereza ndio adosoma Kisawahili ndio asome ze lugha hizo arohewa ujinga waroheno sio ukanapaka yankila hao udzigiza mbeba hina ukaza hele bayo tside valeria ikoni
valora ikoni ti udzigidza mbe na ukaza hele bahi na udunga mpira ndo chodoenda mbio iyo bahankili na mrengo watoto wao mwatia valori mwatembini womchoshindo bwa sosete ya ukana mlime watoto wa roho bure na mwangalie wabaki mwanike akli watike malaba lamini tsikanda mine mwana ma aliasa benamedi rikaudenda rodungo wazungu no angereza wakaujaihu abahanu ngamifieri welewa ngamihunu tijansortise ngamjitsawe mashangu ngamjitapilio mwanama aliasa benamedi nge prof wa angle mayoti uwedele beala hangu ratsafa wazima randambio wazima ra epanise rirenge wakati worka uparwana she watu roankadre roa fane wanzani watu mami fieri hakazinsabora kautsabu hamitsirenge ndo tsirenge mwana she wangu kwamba Ziadi akautrene ndana sileo Ziadi il est docteur en médecine traditionnelle mami fieri kaudwanda sina na she watu karjaka wapoteza karjaka wapua ndo ahibe karjaka wapua ndo afanye ndongo icho ndizo shasi ukansiri ankli peti nzodunga nandera pana mafuria pa balari hohe wakati riho wala ngaramba mahadisi enza ankili ngaramba unongoza utinya na ankili ngarisomesana ngarfundishia nao mimi hani mwanashe wangu muikoni yanieshi kanoshubutia niposheo kanoshubutia msovu ya adabu pasuke mitika wanza watoto wanashe wangu wao pia elimu ya $10 elimu ya Abdul Wahab mwanashe wa Habwezdin muzise kwelewa sasa teme petit frère watoto wao pia ketina muharmamji ketina mrambani ketina msijinda hobini rikabungana dasina hahishma akili mimi tsendata tsido chokoziwa namba na mjuhe msike malaba mtitsobaki banu yoidoka nsimo tsido chokoziwa paske heno wakati tsido ambe wanashe wangu ala kana mjuhe zipandoni hunu mzunguliene ardhi baingwa bure shamsike ncho zipandoni hunu na mjuhe mjitapilie shanyinye valori nikawa na shwanyini kamkaradhi mapanga wandwenza akili mwapange avenir nimshona mndu na jomrongoza harmandu na waona bala pia welewa ichonda wabo SD rejeishe imani bo SD rejeishe imani urejeyo watu aniabanga wabani hauka ugide barna majia intellectualisme heli hiyo welewa simambia nukana batani yaho omsiri waho magweni la batani misiri lo iko niyongi ominga na mrengele bije la msihiri ilo mliliwe mafundi mrengela sali njokana ngasina 1 million mapesa shikomori ngasina programu ya banu na mwaha wanu soma hamamili ya 1 million inu ifori kani watoto 40-50 wajorungu wa Shingereza wajorungu wa Shisawahili mathalan hawa wajorungu wa Shiarabu diheli vanebaki ila keti necessary hakura hane lugha bakiyo mafiti hizo certificat d'aliénation intellectuelle ye lugha ino ilmu ikayaonge juhu faiheni bahanu jokaya hakango jojo ukana baki plus 5 kuchujwa urongo Kiswahili jirani mahaho abowenda Dar es Salaam ngo oblige wendo azini wanibani haho akaola ndo joka udo tafsiri zizia sijua nimelezeni je sha ngarjo mambia mitika yao leo mimi mengoni mwandu wa handani ngamjorande homage mjomba hangu Sudi Selemani na mjomba hangu Mzee Hamadi. J'étais le premier gamin rakauhenda renda rovea hombani renge majaya ro ya tamndo mimi siroha yabo mehenda tsirenge ze valeurs la tihuanizo parce que marehemu Sudi Selemani baba Isa mgujo mrehemu na marehemu Mzee Hamadi no wasaya warinika ze valeurs zila mimi ame 20 ans mi wendo shona shiza sirengo wanazona shiza tswahula magulagula ralijana
risombani rende rive majari visi rongozila zibaki valeur harmana zona shiza ikaya ombese leo ngwaona à peu près 20 ans ngwaona maduhazi sha woniona mana mama aja ha okole pala sholo suluka wangu abatakoto la sholo sujare mumlango mana mama aja tonto maja nwabulie remema gula bala ne chai rile rikula ta mama hangu yo ripisha chai mama hangu yo ujua yakwa no watoto ngwajua nsahe ya baba watoto sawa aya bala sa prepare chai ala ndora ule magula rijerjeri ne chai rijuhere ndera fani hazi ribe majai rizidishane ankli demana ba watoto wonanza wanashi wangu wonanza si hamadani mwenda mawapoteza mawarenda mawezi maonza tabiambi zabari mchoshindo sove jeunesse hiyo kamchoshindo sove ye ardhi kamchoshindo sove maadini umji wa jisi na msove wa ushababi ankli mwanike avenir avenir mahansi za avenir ya umezi ya udonda ukansi wa mhadaji wa duamba president kwezi avenir ya utsinzi futoma ya udamba ngaranzore ndo manga pakari watola zihi majana kumengere bahizo atinwa vizarene manga urendera pashe japare nde manga chaka mchwani ka thamani kamchwani ka valeur kamchwani ka tambangongo hata sirika iwo wakatraka watiti riono za activité. Moi j'étais boxeur aboriono ze mzuki watu Sedin Madi marehemu fundali si marehemu ngujo mhansina moyash fundali Muhammad ngena munge abunge Marseille mzee watu Frazier Muhammad électronique, tous ces gens-là ils nous ont initiés, on était des sportifs. Et la boxe, c'est l'art martial, c'est encore mieux parce que ça c'est des trucs, tu es en connexion avec toi-même. Le judo, savoir comment tomber. Mimi njaparo kirna fufuliwa na mimi miwana hata je hunda leo miwana. Moi je me bats, je me laisse pas faire miwana code et j'ai jamais perdu un combat. De toute ma vie sur la tête de ma mère, j'ai jamais perdu un combat. Miwana comme ça. Kazazawana miwana, j'ai jamais perdu. Pourquoi? Parce que j'ai des valeurs inculquées. Parce que on nous a initiés en ça. Eh banda dorompira wa honu hufai ngojoka hufaida. Kasu décourager wangu. Non, kasu décourager wangu. Shanga fanya we différence. Na fanya we différence. Jinola hajamu hatawanza Faransa. Depuis ngama shababi wenshi watsima footballer unabe footballer ahunda bahati enda bahanu yata shambaharilia futu batani chona hatamba faida ukabala shili bala pia boharibala ngabo mluka ila ndema na majuhamuo mafihe batani ila ngabo mluka boharibala ngabo mapesa haram. Chaka mchupanga ankli, kamchupanga intellectualisme, kamchupanga ma elite, kamchupanga avenir ya wanadamu wenza ankili. Moi j'ai appris les mathématiques en arabe avec marehemu fundi Tahir Abdulaziz. Nambie moto wa génération de ujojo wanzi les chiffres en arabe. Les chiffres en arabe. Personne ne sait. Parce que wajaleo waondwa batani waondwa mafiti mosingaru hutaji yao hindri ikoni ngabondongo ikazushinda zijiri zifanyishi handani ndo bwana no ubure gasina emazamba gasina nguila gasina mapesa ngabo mapesa she problema mapesa nganja hansi wa dola mfuleza kinradi ngoni changa bo mapesa mazama ikoni ngayo na mapesa enotability ikoni ngayo na mapesa ona mji wa ikoni ngona mapesa kabati eshindo sha ikoni ngeshitao mapesa sha mapesa nungafanyao yanunga nja kazwa banu ni mrado enda yorenga ya dola mfule za kinradi ngone ndado to bazaro hao mwanzo hunde mshahara mapesa ya wa ikoni mapesa nukarengwa
ya reparele kamio pubeli rato we majaya ema pesa yanu karengwa ya hula traktori rarenga razingare banda juila renda rashindana no nyanyasi wa mzuani rarengwa toto anu pia rato bure mbani alikuwa na udenda uhibambuzi na mbe wajoka nsivanu walime ema pesa anu kari hulumeli rasirangarie manyanyasi alumadi wa wahele sendika ya ndini cooperative ya walozi rawashangiria rawasahashawiri rajwa banu balumade bangafanya we banu hele ushindari rijadidishe ulozi hindri rishinde waikoni bamba okamili iwalenfi ya waikoni waloa eba nusufanya enafanya mtala eba nusihula meli eba nusihula zombo za sofistike eba nusihula materiali za ukanemlezi wa hatu hayatike haruma danger ekata washarishindeni mparise chanyika msiabo nika msiabo na nani mbujo jana fikira hamandizo nitso mrumila ugangi hamumuwe yafe simambia nukana wanrwa jojohano ndo adaiye majia ikoni wao heni mrahu lukamio pubeli habuwa societe au huza maji ekuchona wadui hamandu alafu wanrwa kwa chutsaha wanrwa bila neza kweli wanrwa kwa chutsaha wanrwa ba uswana matu wanrwa beka we adui ransi baga we mrohaza serikali ngo hundo milioni za mapesa wazini hangu hibo he corruption utsiritiri babo huja ujita ukanangwa nzo hule kamio siterni la maji ribaki harmo ngufunu uje uridi babo fanye na namna vile ya ujitajirisa harmere dingo la hatu sisi maskini nsini mawamba manansi do watani hamdo hufasha ngatufu